Narik menurun lakon lang bareng. Pakai pas ke nang semak kecil sampai akhirat mak kok tak keranda munduk tang cekan cekap kita dek munduk ria pakron kok munduk pas demak angko ria duh pusing si pusing tadi mau demang kok ria ya sejelas engkau mau mulai ria apa kun saya tahu kalau lebih mah pas demak ate ya sosan bareng rawat ke fiber de si datang pikiran deh tak mampu pas demak angko tak tahu pas de itu rengko macam susah bareng si datang pikiran pola pas bunuh diri poin ko wah tak tahu kok pedeng itu demak arengko embo tak peduli kangko emak dia bengis kangko pas dek demak ego apa engko ria beni oleh emak tabu bareng rok ngecerot de lapar mampu gila ruang takkan kan sekali duk gila kayaknya dia kakanan duk beranem kutangko engak udah tukun mati karena sedengan tabu lapar cerot gila internet wah di mana udah temu ate ya entas engko uncok temu macam sih masih tak sakit bajarin udah berampok ibatin ako lahat tungal tah kung siya nara kajeding tapi udah maboleh na po kajeding giri dia sakin dyan nga tabo apa po dyan kala nga kan Lala. Orang kan keluar aku mengarah. Tak mampu ke tabu orang. Jangan buka lah, bro. Kena ada orang. Iya, merah. Orangnya. Kung ada orang nagkagiyas yung tabo manlibuang sa parang nga buka cik lebar tangguh ko kalapunin na nito kaki Nja kaki resala kaki riya makida rin mapakunsala maleng 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 maleng
Maling! Maling! Hari mo kok le maling mo siya kecangi ada nak kecangi. Maling! Maling tertahan kecangi. Kecangi maling maling. A few moments later. Ya maling di dalam re. Arya tak maling Arya. Are, Rio. La, cepah ka ajat dan beden beni de iya. Arya, ingko terus ke bakon kelebu na bayin. Arya temu, cicak kuraan. Oh iya mah ayo. Ya. Lamay tolong ingko. Ayo. Le ngiba kon kelebu na. Arya may temu kejelasan Arya. Dengan sekutu yul bah king agbe to antak na mula ko kulo mo cicong kakicong. Kakek setia ganggu ketang berung aku cuk kami beri kakek engko ngare kengki ganggu deti apa kakek wa katuan cong mun setia kakek perkara akin maki de mah kanan penemu ninga engki tuan hadep dah cong masuk mun setia kon kaleb cong aku gambuli kok kena kaleb na bun bun teh dong bun bun Bun. 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 Tới đường bun. Bun, tới đường bun. Bun. Apa? Kenapa? Cungung. Apa deh? Cik keteran kecunguncengan. Benih deh iya, Bun. Cek bejo ya beda apa? Kok oleh apa? Oleh maling, Bun. Are, ciling teger tak cukup manusia, are. Itu aja cong. Oh. Ini Maria. Tang tuku. Bari engko ganggu bi iya, tepaan ngare. Ari boleh muna. Setia tang tuku engko antara kami sekece 2 menit. Abang milih potong pas. Teng di Maria Allah sudah juta oleh. Ibu ni dah iya bon engko belis, bon belis. Benih kaki deh kisah ngatasi. Kaki tahu usah ngamuk, sekancaan tahu usah pegel, tahu usah becik biasa. Benih bisa kaki, pun sengkok, pacar sengkok dia. Iya, Tina taruh Tina, nanti pacar sengkok. Lagi kaki le dah iya bun, ya dalam apa boleh sering kaki cak dia lah ketuan warga idina, ya mau tak mau engko ya harus atoro bun. Ya mereka kampul ini sering manusia. Andi hak, andi ham. Hak asasi manusia. Pajan sengko lagi kola depan dena, pajan sengko pasrah ke sengko ya. Iya bun. Kok lebar tajam mun cetek kaki bun. Kocor, ada ki kampur bina kana, pecepikan titik manusia ya. Beda apa berdua? Lemah beduk re bahkan main rame. Kaki man hier. Berapa? Iya mak bun kok bun. Beda apa mak bun mak main rame mak bun. Tahu man hier. Iya anu saper ya. Mati gere nyambi maling dena. Sengko tedung aku berapa aku dan conca bingko man hier. Nyambi maling dena. Akhirnya man hier tak maling hari. Buka ketong. Odin. Aman dia. Mak bisa tadi maling kaki tong. Tidak mah. Iya man hir, Arya re. Salah aku ganggu ke kau di nengko re. Arya, le ngicok mi tang tuku. Sedangkan diberi Arya engko depan ngare. Are ronjong tempak sampai tepak ketang. Beden. Sing kok tak kerjet ngongke engko kon manden wa. Dek dem kaki tong. Mak pas bisa dek iya. Kaki bi aneh rasa hari kaki. Mak pas tak ngicok deh iya. Ada dem re mak bun. Are pala masalah re tu 5 are. Pala cek kon inne boy emaan. Manudin. Mare tak harus terusin deh ya mare tak nyerah berkat tentang kesalahan re ya. Oh iya nyaman dia. Ya santai. Tina, ada sabar ya. Tina kok semua sedikit. Ada gampang dia.
Iya munda iya, cina ya, kok amit tuh. Kok antara kamaan boy keman udin. Ya saya ngajak di kuliah mak bun. Saya nggak lah sebab dinak ke lu. Kok lepas raga kake. Ini kok saya ngebalik deki kamaan mari tak cet kerja. Ya wis ya, ke lu. Kok ki antara kamaan. A few moments later. Mang din haruan ang rumah. Di matang anak. Harua. Din, Nikro, ya Allah kaki sing itu dong. Ya Allah, kaki Din. Duh Nikro, duh iya ongkuan cong Nikro. Aduh tangan ongku, kaki Din. Mak ngicok kaki cong. Kok ngandi ya, raga kake mak. Kake setahun nyoro malolo. Bungis boleh. Nyoro malolo lakona. Kan engkau te paparina kena selain. Te pamanja. Kalian kok pegel kake. Tahu nyoro malolo. Sakit tang hati mak. Engkau bi kake silaku soro malolo. Kikir malolo tahun kake. Mak, seporan lagi mak. Anak hulen ni ngicok ke tu kuna sampian mak. Udah napa apa oleh ni kencek meleng mak. Tak hidup mak kibi hulen ni kai boleh mak. Seporan lagi mak. Diibarin. Kok ngari ganggu kan jalan kaki deh. Engki mak engki. Taruh karung tahu lihat di mana sih dia. Benih mak. Mau nemaan kus kus kening kita oning dorong keser mak. Engki seporan engki mak boleh mak. Kaki cung. Cek coba kan. Nyiksa karing tua. Dimunda iya mat tiga. Hari rakop cokop ka urusan sekeluarga antoy. Tak usah melibatkan hak pason. Ya, tak usah pakai polisi, pakai TNT dan semacamnya, tak usah. Ya, tidak usah bercokop ka sesanca aja yang berhari. Dengan sebalik sesanca, tidak saya yang pada kerero. Ya. Iya, Pak Lai karena akhirnya menurut kaki dia lebih bagus. Yang kuat toro apa jangan kaki bun. Ya udahlah, kok pasrah kaki. Coba becen, kok lepas toro kaki dia. Engki mak. Seporan engki mak. Seporan. Selangkong mak bun. Iya. Ki. Selangkong mak bun. Selangkong ki. Mejong. Aduh, susah orang kaki. Jaga aran dia.